Shalom, horas madita, salutna, kedamang dainang, angkiku, nang nahu paribot, di bagasan guarni Tuhatta, Tuhan Yesus Kristus. Salam seadita, salutna, kawanginang, nabi parwara sama totok kupasatami, tuhita, salutna, terkhusus maun acaron tuhita, ruas ni HKBP, manganang nadi dia pena terjangkau, candir tau nak kawanginang, sahok matabe, sian hami erkore simamora tuhita, salutna, ngiak ma, Tuhatta totong na mangaramoti hita, na pada honak kamaran ng parsahiton siyan hita kamanginang songon ng somal rohami songon dinalaho mangguruhon manganang na songon mangartaratay ede parminggota setiap hari minggu kamanginang sarak majalo hita mabuka-buka deta unang tabuka ke HP karena semacam yang kamanginang alaikon mahita mabuka-buka de dinalaho marlatik ede tatu hari minggu di tanggal 7 April 2024 masuk mahita kamanginang tu minggu kuasi modo geniti nomor lapatan mai songon poso-poso naik baru tubuh denet sensada Petrus 2 ayat 2 dohok topik merperangi di bagasan hati urun kita hidup di dalam terang lima topik ini minggu tak kamanginang nang lupa hamuate dia karena sama subscribe udah ditekan majalah tombol subscribe di like tinggal lo kamu komen na di share kamanginang segudang-gudang nate asa suri dong hatta boy rap marguru dotita asalam las rita hita hari minggu di bagas jorong itu hatta dinalaho mangedehon ede puji-pujian bain sangap itu hatta jalaunang ngak kamanginang gabe mor semangat tate tak doh hita secara manual doa tu katuta imadilah mangguruhon ede tatu hari minggu naroon songoni majolok kamanginang natar patu pahami marpuhabi rumahmuna marsangat matuhat tamar hiti akka puji-pujian nong tapasahat tu ibana perdamai sonang mahita taruli diaka pasu-pasu dohat dengan ni basana guru mana pertulis nomor 10 lalu ayat sada sah itu rap lautami erbor simamora doa tu katuta dan lupa kabahal naumuli bagas ni debatake atu sido anamuli kanup jupang minggoe alaloi dodisi nungaroa o Tuhanku Roma otamuse ay di bagas ingananmu rasmi roba dosode salangotero akon sai patun pangalahku marado pakawimi sai suruhon turohaku tundi parmadiai asasai tutong ture nah paduahon kamanginang rak mabuk kamahita paduahon senwal 120 walu ayat sada 1 2 tapan majonok nu sahelia kamanginang teh sapasita rapita do re la sol mi fa sol do sol pakulingi
Nah patuluhon kamanginang tabuka masih nomor 623 ayat ayat sada ditambah ayat tolu kamanginang yang pala tabak polar nok narate ala biasa ditedehon kamanginang rak mahita mangedehon ayat sada ditambah tolu. Dia dopamu Yesus leatu tudo dirikon iman kodai dosakon dia dopamu Yesus. Ayat tolu. Dia dopamu Yesus tarsol bagi rohakon dia dopamu Yesus. Nah mangingut akamanginang sen nomor 225 buku nabadia tapang jenokna sahale manginang misol do re do re mi sol do re mi re do fa mi re do sol mi do re mi re do bukuna badiai daktara samargani menjahai laputa dadiriti bukuna badiai hakani kehatai lamuta dado sakit alani hatanai damena sumuruhi jupangdo dibideri bukuna badiai daktara samargani. Nah mangiut sa nomor 730 sada ayat tolu tabalima na porsiai na totong malang rapotuani pamatangi Kristus dahurian
Nama yang nomor 260 sia ayat sada 22. Naparku dia kamanginang nabukama sa nomor 404 ayat sada 22 kamanginang rak mahita mangadehon rapita unang husay di nahulong tunatiun koto sulu imagolong ay golong porti Solok kamanginan wala ti matong nang diat tukatu taon dang mertingkah kamanginan tetap semangat kita di bagasan pamujota tutuhatta bersangat matuhatta kamanginan songoni majolo nah orang lobi di paredon nami mohon dimaklum memang nang kebetulan full time kita nama layani ini jadi suara agak-agak urang fit bersangat matuhatta kamanginan rak mahita mangguruhon mengarata-rataya satu takas sita hari minggu mangedehon di bagas joron itu hatta
Salam siap madihita, salam horas, sampai jumpa di minggu depan di acara Nasaruba Kamanginang. Tuhan tama mengaramoti hita, horas, shalom.